muçulmano município Viqueque, Venâncio Oliveira Hateteng, celebração Lorong Idul Fitri ba muçulmano sira, orihamos sala nebe durante tinang idan larang halo, nune kasu tia sala atu kria filafali pas no domi. Allah subhanahu wa ta'ala no ami lahalu aminya salawat ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin loron ansan loron Idul Fitri loron nebe makmuris fo umba ami komunidade musulmano tama durante tinan ida ihas fulan sanul resin rua fulan sanul resin idane ami halao servisu mabe fulan idane laran ami sejum puasa ami hadiah aminiaan usu perdaum ba Allah subhanahu wa ta'ala ba aminya salah hoto nebe mak ami halo depois be tambah idane makuhin lorong idane ami rematawana ami iha be aminia saidane ibuhin iha be kutibne kutbane iha ami sempre halo be Allah akbar dalam tolu depois halo takbirane dan Allah makbo bot liu sasang hoto tu depois ne signifika kata ami menantion ami manan ona usi salah agora bawene aminia salah nebe makami halo yatina ida tomakne halo tu abe mos tutian Allah subhanahu wa ta'ala pona perdaum ba ami nebe uhin lorone ami muris fong bawain depois amini a mensagem ba comunidade muçulmano hotu nebe mak iha município Viqueque iha Timor Laran tomak no ba mundu tomak katak wensa muris bawene ita tengki hadiah nafati itenean lautur nafatnya Allah subhanahu wa ta'ala ninia hakarak ninia regra hatunune ita muris to abang bere ita matekare kita muris to rohan like ho contenti hau akarak hau atau ne mensagem ba comunidade Islam ba jovem sira nebe mak forasne dadau iha Timor Lara no mosia reliur atu tu tengi kria unidade no pas hare tolerancia Islam ne hanurin mai ita kata ita Islam ne anesan rahmatan lil alamin signifika katak ne tengi halo buat dia ba ema hototu lao semadet ba animal mo sita tengi halo dia ita tengi hadomi iha na kuda mo sita labele baku labele oho karau mo sanesa nebe anesan buat tu ita tengi hadomi apalagi ita ema ita tengi hadomi malu hare ema seluk hanesan itania anrasi nebe iha buat Islam ne mahnuri maita katak primero ita tengi respeta ema nebe mak bot liwita hadomi ema nebe mak ita hanesan no fiar ba itania lideran sira nebe mak iha ita Amerika itania woi tamane mak kau suba zoven hutu para automatik hari pas no dame e cria unidade iha Timor Lara. Iha fatinha nessa representante muçulmano posto atulari Alberto Pinto Haktuir celebração idanesa iha nessa importante para muçulmano odihamos sala no sei hadame malu o religião sira hanesan católico protestante no religião sira seluk debe existe iha Timor Leste. Lorong bot uhinene amne lorong Idul Fitri lorong bot maka ame tengki mai hamutu ki amne masjid para ame reza e depois para ame hanesa hal toleransi ame tengki buat nebe maka ame ulu halu liu onaba agora ame hal fal buat fong tambah oras nene ame moris mai ame ketal aba maka haremalu ladiak udimalu hirus malu laba makare mal ladia kata uhin lorong idane ame hanesan iha lorong fula idane ninya aminia salane mo sona buat nembe mak amu dimalu virus malu bakotu kona mo sona ame agora ba oi hare fali buat dia ame teng hakwak malu dame malu pas malu hare malu dia par depois ba amnia iha amnia agama larne teng atu ba oi na fatin hanesa termasuk agama siraselu nemos amiteng kare malu dia amiteng ia toleransi amiteng kare malu dia dame malu ame hasur malu teng kase malu idane mak dia kata ame moris ia mundu teng ia dame hono pas teng kare malu toleransi dame hono pas
ba estabilidade nebe mak iha Timor Leste nina. Tuir dados musulmano iha município que total hamutu crium nen racing amaka participa iha celebração Loron Idul Fitri.